Hastihu Shalvruno, Lahar Patimong Patiwitungo, Abu Hageno, Lahar Patimongo, Kobzaka, TIPRA Mothani Shankragro, Patimong Birasimal Amzayo, Pongazil City, Rabat Tumbui, Nogo Kifilitomoni, Koroknoi, Sikla, Piaba, Lahar Patimongo, Glainani Nanka, Willa Shandil Bazar Shakamago, Tlagzabani, Piaba, Jibi Shakamago, Review Horka Kaham Shaknani Bagay, Lahar Patimoni Koktoma Mankino, TIPRA Mothani Shiklarok, Eba YTF ni Kasha Bodol. Tangai jebi shak hamnago brokni shak bahaitong sheri naika arthangai manjaka YTF ni Central Vice President Sukentu Deborma te YTF ni Central GS Jiten Tripura Dini TIPRA Mothani Sengkrak Khorongnoi Kakhok Morendra Riang bai Samol Riang dini phung Sri Rabar Tumoi Nogo Kipipro bike accident chalai mani porok kalai thanga kalai mani porok kisa porok rok haimang mani pore porokno Santri Bazar Hospital pulang mana pore ornere pada jibigo, agak jibigo kaya jengtago naik mana pore dong doka kok sama mana pore conditionnya lebih stable no sakar tin tanah ini mau kalau infection dak ongka te kaisa angka buaga ongka datina hamna borong ni kami ke Julai bari brago te kaisa musung ka bisinga khoroksa burui bo aba haikeno ara je kalai jago burui ke gani buri ke atas go simal ni Kancon Choran puna age bo naifeka dini te waisa puna thangai visit khaika doctor ba saka bo age ni condition botur khai bo impong dong norok ni ke takho tini aro sob phaisho be kya jong ira phaisho ka chini YTF ni Central ni Vice President Sukendu chini aro phaisho ko jak chini media in charge Nitish hingga anu takho tarpore ka da boyaro ka jong 4-5 jana phaisho chini Mothani